Hello. Nako diris tambok jo. Diris naga ba? Mukaon sa ka diyot. Papali ko itog. Ah, sige sige. Hi ma'am, good afternoon. Welcome to temperature. Can you scan your temperature please? Sanitize your hands. Have a seat ma'am. Kadugay ba? Sorry ma'am, dara mo menu ma'am. Kita ni problema, oy. Nagkatang problema dito. Ang sabi seller ninyo? Samgyupsal ma'am, veggie bulgogi marinated pork belly ma'am. Ngay ka na ako ah. Thank you Pagdali ma'am. ha, kay gutom ba ako, gisapot ba ako gutomon ko. Sapot na bitaw ka ma'am. Ang sabi mong giingon? Ay wala ma'am, coming right up na imong order ma'am. Tanaw man ka. Nakoy utang nimo. Labot na ning ulo ko ha. Istorya lang. Uy, sukway. Unsa imong giingon? Ha? Labot ba kini ako ulo? Gisapot na ra ba ko? Miss, your ulo is not my ulo. So, ayaw ko amo nga mong sapot. Aw. Dili ra ba katawanan? Miss, kung gisapot ka, ayaw ilabay na ko. I don't even know you. So, I don't think sakto na imong gibuhat nga ang imong negativity, arin mo gilabay na ko. Gwapa unta. Hilas lang. Excuse me. You have no right to judge me. Laban lang jud kayo ako ulo, no? Buti ka akong adlaw. Ana sila. You should not judge a book by its cover. And I am not a book. Therefore, you have no right to judge me. Stop judging me. That doesn't even make sense. But sige, and I'm not even judging you. Good. Ah! Physical abuse! Okay, sorry. Sorry, bitaw. Buti lang jud kayo akong adlaw ron. Ngano day? Gidugo ka or something? Wala man. Gasapot lang jud ko. Aw. Swerte ka. Cute ka tanaw, mas hindi sapot ka. Hala ha. Salamat kayo ha. Next time gali, na kay plano sa puton, dito ka slow yung table mo lingkod. Aron di ka makitaan sa mga tao gayaw-yaw. Kay basig ma-judge ka diring dapita. Nga, di ba ka ganan i-judge kay di ra ba ka book, di ba? Thank you. Ato sa ako. I hope your day gets better. Okay, sige. Fancy meeting you here. Nalagi ka. Gusto ka na akong... Ah, grabe. Di pwede timing lang. Napit ako gilakaw diri nga area. Nga, gutom man. So, ni-design na lang ko nga mukhaon na lang sa... Gusto ko gina siya nako. Pag ko kay bawas mo pangan, stock na dayon. Gingig pa marasumba. Mikey di ay. Catherine di ay. Well, Catherine, coffee ta? Kay lami biya pangapip after kaon og Korean food. Nya, may tag din nakapareha sa una nga mamusdak lag kalit siyang sapot. Sorry, di bitaw kaayo ato ay. Bad day lang jud ko ato. Pero sige, to make it up to you. Coffee ta. Sure? I loved you only in my mind, but I know that there will come a time to feel this feeling I have inside.
us romantic is what they say. Falling in out of love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say. Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in a more special way. You beside me all the time. All the time. Dave, sorry ha, pero don't take this the wrong way pa. Nai-reason na ng single pa ko karon. And dili pa na ko kaya isugal ang kaway. Mikey, naki-question. Yes. Asa ni padung ato atanan? Ato ra ni humanon ang isa ka salida. Then, mag Netflix part 2 dayon. Seryoso ba? Asa ni padung ato atanan? Kat, mutan ako nimo. When you're with me, are you happy? Yes. Kaayo. Happy kay ko as yun. Then that's all that matters, di ba? That you're happy, I'm happy. Go with the flow lang. Go with the flow? So wala ni padulungan ato atanan? Wait, so nag-expect good ka nga na something? Oh my God! I knew it! You're that guy! O si pagtuon mo na ako, fubo lang? Catherine, pwede ta magstorya? Ano na amang kadiri? Pwede mo stay away sa kasakong life, please? Catherine, please, pa-explain na ko sa kong part para sa kasabot sa ka. Uy, Explain what? Nga paasa ka? Di na kinahanglan, kay kabaw na ko sa pagkatao. Catherine, I'll be honest with you. Iniguman ako eskwela din. Mulargar gyud ko balik kog Amerika. That's why I can't afford to invest in other relationships. Kay kibaw kung masakitan ako, iglargar gyapon ako. You can't afford invest? Unsa ito itong gibuhat? Dili na ito investing? Catherine, wait sa good. No. Muana pa ka para di kayo masakitan? Dili na kay kapaasa. Selfish pa jud ka. Wear your face mask. Because I can't afford to be infected by you. Patay ang isang babae matapos tamaan ng ligaw na bala sa ulo. Unsa imong giingon? Ay, wala, ma'am. Coming right up na imong order, ma'am. Tanaw man ka. Nakoy utang nimo? Sorry, miss. Alimungawan ra ko.